Evo ovako, mi smo ovdje danas da pokažemo jedan lijep gest mog komšije. Ovo je putna komunikacija, nekad je znači koristila se za kretanje i pješke, a i sa zapregom, sa traktorima koji je imao prije rata. I glavna je naša putanja bila za vezu sa Zvornikom, sa prodavnicom, sa svim. I znači ovdje je postojala prije ćuprija, drvena ćuprija koja je tokom tih dešavanja uništena, nestala, jednostavno nema je. Znamo šta se desilo tih godina 90-ih, šta se izdešavalo, koliko je ljudi otišlo, međutim, to je druga priča, o tome ima ko će voditi računa, ima institucije Bosne i Hercegovine koje vode brigu. I ja sam zato, znači, slažem se, neka se postupak vodi kogod je kriv, kogod je šta uradio, neka odgovara za svoje. Međutim, evo, znači, jedan dobar gest za ponovno spajanje, za ponovno oživljavanje ovog prostora, ovoga puta, ovog svega i spajanje, znači, nas svih ljudi koji koriste ovaj put i ovaj lijep most da se može slobodno prijeći, komotno, znači, bez straha, visine i tako da je to jedna lijepa ona priča da se ispriča. Most Hajr Ćuprija spaja ljude, znači tu smo danas, spaja i u budućnosti. Živimo, da sarađujemo, da se družimo, da se viđamo i da smo jednostavno jedni sa drugima tu.